mantung anak soal anak bodohnya ina tak terobule se ania ngalak beres tepung aboy tak terobule se abini andik kanca belos ngampung aboy. paling nyaman do cukup ajem dengan tarnya do nyaman kia paling nyaman abine baben se andi anak ya nyaman kia Entar pasar mele palotan entar sabonya ngwalontong ngabes yatas muana mapan ngabes di bobo sokona putong. namen binis komputarnya namen tarnya do eanya abine jok manteng anak soal anak bodohnya ina Tak terobule se ania ngalak beres tepung aboy iya mangan tak terobule se abini andik kanca belos ngampung aboy. Dudut di napa kampung Hibeka bengkel rosak mesin nah sekut sekut mun orang ngampung temu lagi naik ketok manuk nah paling nyaman do cukup ajem dengan tarnya do nyaman kia paling nyaman abine praben se andi anak yo nyaman kia Entar pasar mele palotan ayo tan entar sabonya ngwalontong dong ngabes yatas muana mapan maaf ngabes di bobo sokona